Brighte Maasai Adventures is the leading tours and travel agency company. Experience in handling local tourists, international tourists from all over the world. Brighte Maasai Adventures. Director. National. Yeah. Menya dole. Dige already I see pressure sabe see. Ego é mais choceiro do na dolo dio. É o dado dio nene bona. Bas kayu tadi go sugodo. Ana ilo director. Ai sidai na no chaka na. Yene agora vai sidai na bo. É o dai. É o ndito na bo. Zige. Etwa man yang ga bundi ora. Da bona na. Iro dia ga budia mana na ari jari. Ah, bogira arti. Era iltung'anak waare. Eeta orpayian oji Mayiolo. Neeta orpayian oji ekiji nene. Oltung'ani oji Amos. Nelo Amos. Kang'ae otelekua? Mayiolo. Oh, Miyiolo lo. Mayiolo sinanu. Aya, ndo maana ngasama na wengu. Sawa? Mai lawanyu. Wanja. Mai nana wanja na gari do. Amo shi masala do. Masala do ngoro. Nemburu. Emera nga sabe mburu. Nemburu. Mburu. Nemburu. Nemburu Ayi ni no. Nemburu. Ndugu ne ndo gibe. Ya do agara shile wa ya do gri muti. Oya tala ndo. Ada ndo la. Kama ro. Ro yana. Halo. Halo di. Ini jalan mel. Iya dah. Halo gede. Can you Brighte Maasai Adventures. Hello, gentlemen. Hey, hi. Fine, thank you. Ready for safari? Very ready. Yeah, which More than ready. you like the Oh, this one or this one. What's the difference? If you're more photography. Oh, the same. Okay, you can welcome photography. Sit down. Oh, can I take two or one? No problem. It's all yours. Okay. I can also have one as you're talking. Ah, nice. I'll just want to give you. Okay, sorry. My name is Alpha. I work for Brighte Maasai Adventures. Wow. I'll be your guide today. Ah, perfect. So I think you're gonna enjoy whatever. Be a good man. Be a good person. I'm well trained, so show us everything except which animal are you used to? The feces and okay. No, I want to see the lion. No problem. Make sure. It's not a zoo, but I'll make sure you get to see good. Maasai Mara is a very large area. It covers 2,500 kilometers square.
but I promise you to see the best. Yeah, you're most welcome. Thank you. Thank you so much. So we use this one. Okay. I prefer use this one. Have this, eh? You know I'm always bony. Let me say. Ah, this one. This one. Okay, you can have your views, then we proceed. Thank you. So can I sit anywhere? Yeah, you can take any seat. Okay. Oh, so I leave the glass. Oh, yeah. Thank you, madam. Are we going with you? Yeah, sure. Ah, thank you. Watch your head. Take care of the steps. Okay. Watch your head. Take care of the steps. Welcome. Zebras? Are the most alert wild animals. They are always watching over one another when they are standing. In very many occasions, one will be watching a different direction. They can't face one direction. Yes, and another thing is about their color and the number of groups that they stay together. Camouflage. There's a term we call camouflage, which confuses mainly the cats from like getting to see what they are exactly. And also another thing, since they are the most alert, most grazers want to associate themselves with them. You get it? So they are very likely to sense danger, so they can alert other grazers. That's why grazers do like hanging around the zebras. Wow. So guys, hello guys, mshaona mandovu pale, na kwa hii gari yetu tuko mpaka na fisi. Oh, sorry, matumoki sia, matumoki hapa, sisi tumejipanga my friend. And finally nikafika kwa nyumba sasa. This is the room, nafaa kudozuku, alafu hivyo ndio kuko ni room ya maybe hii bed ni ya more than one person. I hope you understand what I mean. So at least hapa ndio naweza relax, nifanye 1 2 mpaka kuna taa hapa. Sijui lazima aje itaa mse. But anyway, it's okay. And huku ndio bedroom, bathroom na loo. Huku ndio loo. As you can see in the loo, and very neat by the way. In fact, it's very neat. Kwa sawa sana. Alafu ndio hii bafu. Bafu ni the other side. We definitely open. Hapa ndio bafu. So iko hivyo. And hapa ndo nafanya 1 or 2 things hapa hivi. Nini, as you can see me there. Thank you. So hapa ndo nafanya vitu zangu hapa na brush nini hizo 1 2 ama ndo zote mpaka hapa nafanya hizi nini za maskeli nimepanga aje maji autos sabuni nini. So guys, travel aje unasema no with Brighte Maasai Adventures.
morning. You don't like it in team. Come. You do it. In fact, you can get games like mapema sana. Cheni kijia mapema ndio best. By the way, ukiona hivyo si ati nile nilirudia, nilikuwa ingine. So I have several. Nitawarudia pia ndio mnampimia na best zangu ni those are real fans. So kinyoro mapema sana. Hadi tuta have kaza ngite bite kidogo but have breakfast pale ndani hapa katikati. Naona pale kwa parking gari shafika. So guys, mnifuate. Ndio safari. Let's go back. Good morning. Good bwana ya. Vipi? Asile kizungu lipiga jana bro. Kizungu tupu. Kiingereza. Habari wase? Mko sawa? Narusalamia mpaka na nini bwana? Mpaka gari imetusalamia. Atende, funga hiyo. Wale wako comfortable sana kama tu. Wale tumeaka mabachelor nini. Hapa ni watu mkubwa kwa wapi? Sawa, twende kameraman wangu. Niingie sasa nyingine. Nipoingie ile gari bwana. Ana bwana. Ndio. Anwele. Mbili yangu. Anajia donda. Hapo tu hadi wewe. Ndio. Anijele. Sawa. Wazi. Dereva, ndio driver wa ile jeep nyingine. Huku ingine ni mdosi anatembesha lakini tuwagaidi tu huyu jamaa ni watu watano kwa mpigo sana. Ndio tunatoka sasa hivi. I see the team is kwa heri. Kwa heri ni? Tutazidi masaa zingine. Majaliwa. This is the team. These guys are just amazing. Wengine wamerudia ma t-shirt, wengine hawajarudia. Ukiona t-shirt imerudiwa hata otherwise tuko poa. All is well. Masalamiane. Nice, salamiana. Christine. We are having breakfast in the midst of the Mara. So welcome guys, we're having fun, we're having tea, I think there's tea, coffee, I don't know soda, I don't know any drink that you may think of. We have everything here, even the motorik, they are here. Sasa unajiserve, unaona? Unajiserve pole pole vile madam amefanya. Madam lazima yeye smile. Kawaida. Alafu the team is ready. In fact, they are enjoying kuna fruits, kuna nini, kuna breakfast nyingine na juice hii. Lakini leo unakula lakini na macho. Welcome. Na hapa kuna ile atiziju kupiga laini nini tunapea tu warembo mbele alafu